Story time of how my brother used to come back home eseshonile. So okay, sharp ekhaya sizalwa su-6, then i-firstborn kube yimi, then kube my younger brother, the one engizokhuluma ngaye. So years ago-ke washona. Ukushona kwakhe nje futhi mina ngiyanga esikolweni that day, kuye yena I1. Then nge-lunch sibone uthisha mkhulu ne-class teacher yakhe sibiza. Mabefika bafike basitshela ukuthi usemotweni ophatheke kabi, abazi ukuthi kwenzakalani. Simgijimisa ngempela eklinikhi. Masifike eklinikhi unfortunately kanti seshonile. Sharp-ke ahambe-ke emoshari, then kulungiselelo as usual ukuthi uzongcwatshwa. So washona kuyi-Monday, then sathi uzongcwatshwa Saturday. On Wednesday abantwana-ke bayadlala phandle, nathi siphekile phandle-ke siyalungiselela indaba zomngcwabo. Lo omunye umntana wekhazini yami aze gijima from egethini athi nangu uThabo ume ngaphandle uthi ngikubize. Ngisheshe ngithuke, yabona ngiphakame. Mangifika lapha ngithi ngiyabheka sengiyabona umuntu nangu uyehla, ngizama ukumemeza lutho. Mangithi ngiyasondela uyagijima uyabaleka. Sharp. Thursday again siphandle-ke ngingene endlini mina, ukukhona lama-toilet lawa phandle-ke emakhaya. So usisi lo ahambe athi uye toilet, my other cousin, hayi umama waloya mntana lo umbonile. Aye etoilet, makafika etoilet afika amile lapha emnyango etoilet ngaphandle athi ngicela ungibizele usisi wami. Usho mina-ke lapho, hayibo masengiya futhi akasekho futhi. Hayi man, manje kuqale-ke siqale sivula amehlo as ifamily, then ubaba azasho ukuthi kuzomela ukuthi sihambe siyoconsulta ukuze sizobona ukuthi kwenzakalani. Sihambe ngempela simfuna umuntu asitshela ukuthi hayi akashonanga lo mntana lo othotyuliwe. Isidumbu sakhe masifika ngizoza mina ngizosebenza isidumbu. Sharp. Friday night kuzoba khona umlindelo. So abangani bakhe laba befunda nabo basetendeni lapho-ke bazolungiselela, bazophelezela umngane wabo. Okay, enye iphathi engiyikhohlayo before sifika eklinikhi, ukhulume something athi yaze yangibulala inyama. So sonke-ke asazi ukuthi inyama ibitheni, ibihlanganise nani, because azange sakhona ukukhuluma. So on that Friday mase kufika abangani bakhe laba bazocula-ke ebusuku balindele nathi. One of them wakhuluma ukuthi the day my brother would die ubedla inyama nomunye umfana lapho athi nina Monday nasincintsha inyama ninoThabo, buka manje uThabo ushonile. So mina kimi enqondeni kuregister, but ngiphinde ngithi angifuni ukuthatha izinto ngamawala, yabona, because abantwana bayazikhulumela mhlawumbe ayikho into engakho etheni, yabona. But lo munye washo ukuthi nina Monday idle inyama eningi nasincisha wena noThabo, but nje kimi-ke kungaregister, yabona. So-ke behlezi kanjalo-ke etendeni sibone sebengena begijima. Lona munye athi sidlala noThabo lapha phandle, but uThabo uthi yena akafuni ukungena etendeni. Masiphuma etendeni siyambona, but masingena phakathi etendeni asambona. Guys, the trauma we went through. Sithule-ke ngempela. Hayi kuncwatshwe-ke Saturday aze lo yababa lo bekathe uzosebenza isidumbu aze ngempela afike-ke yenza izinto zakhe asebenza. Then bese uyahamba, hayi sihambe-ke ngempela sincwabe. Kanti asazi ukuthi is the beginning of i-trauma. Ngiyeza no part 2 of how my brother used to come back home eseshonile. Okay-ke Saturday ngempela afike ubaba lo, afike asebenza isidumbu asitshela ukuthi hayi lapha khona uzobuya. Excuse me. Okay, sharp-ke sisebenza sincwabe, then ntambama-ke sibuye silala. Uyazi-ke after i-funeral usually uyawasha amabhodo abantu, ubuyisele emizini lapho uboleke khona, wenzeni. So I'm outside ngiyaqedelela-ke ngiyaqoqa amabhodo, abanye bangasetendeni but mina ngaphandle kwetende imuzwe ngimemeza. Sisi angibize ngegama, Thula, sisi wami wena kuphela ungakhona ukungisiza, ngicela uzongikhulula la ngikhona. Ngithi ngiyaqalaza ngibone ngiqale ngimemeza abantu ngithi bazongizwisa. Abantu bayefika asakhuluma. Ngisheshe ngeke ngempela ngoba ngiyasaba nokusaba, ngisheshe ngibuyele ngasetendeni ngingene endlini. Manje sengisaba kwakuphuma, kanti angazi ukuthi kuza kancane ezothi silele
that day afike ekamereni kababa nomama afike aqonqoze efestileni ithi basamamele athi ngicela ningitshelele ukuthi la ezezongisiza usho mina lapha athi uyena kuphela usisi wami ongakhona ukungikhulula kule ntambo lezi engiboshwe ngazo uyena kuphela ongakhona ukuthi angibuyisele ekhaya ngiyanikhumbula we abazali nabo badideka ukuthi into esizoyithini ekseni ngempela sivuke-ke sithathe ngejubane ke sihambe kulo yababa lo sifike simtshela ukuthi kwenzakaleni last night athi no sazozibuyela yena azongena endlini we kanti ungena endlini iphi ekamereni lami kudlule I think 3 days then kuleleli 4 manje sengiyamphupha nokumphupha yazi sekukuningi nje siyamphupha omunye umphupha eboshiwe ngamakentangi omunye umphupha eboshiwe ngentambo asimazi ukuthi kwenzakalani ukuphi sharp ke hey after a few days ngithi ngiyavuka ngiyochama nangumuntu uhlezi ngasemnyango we ngimemeze mangimemeza athi siswami ungamemezi mawumemeza ngizohamba angizwani nomsindo isathi ngithi ngiyaqhubeka nyamemeza abantu mabethi bayaphuma ahambe aphele nje emahlweni singamazi nanokuthi uphelele kuphi hayi bo guys sengisaba ukulala ngedwa manje sengicela ubhuti wami lo omunye ukuthi azolala nami because laba abanye bancane sengicela ubhuti wami ukuthi azolala nami uzofika lapho sithi siyambuza ukuthi kwenzakalani ukuphi avela nyamalala lapho mahambe hayi sibona ukuthi hayi la ngathi siyadlala isangoma lesi sethu ngathi sidlala ngathi uzomela ukuthi sifune omunye umuntu simfune ngempela abantu basitshela ukuthi hambani niyozama umuntu osososo kuphi hayi sithathe ngejubane ngempela sihambe siyekhona masifika ngempela umama lo simthole mama lo asitshela ukuthi umntana lo uthwejuliwe in and the only time singakhona ukumrescue kumanje because nini bazomkhatha ulwimi and masebamkhathile ulwimi ngeke sisakhona ukumthola and the only person asondelene naye ozokhona ukumthola amthole yimi mama lo asinikeze imithi asitshela ukuthi sifike senzeni sichele senzeni ngayo then lo munye umuthi ngubabeza ezandleni kimi then sihambe siyomlinda endlini yesoso khaba umntana ososo cabanga umntana lo okukhulunywa ngaye umntana obefunda naye sitshela ukuthi ijaret lakho lime kanjani likuphi sihambe siyomlinda egate abanye bame kudenyana aqala abone mina aqala then uzoza kimi ngimbambe then mangiqeda ukumbamba ngithathe lo muthi lo ngimvula izandla mangimvula izandla ngikhiphe lo muthi ngifake lo banjwe yimi then ngizokhona ukuthi ngimbambe sihambe ekhaya but I need ukuba namandla because kuthiwa amandla akhe ilawa nzima so ke okay sharp siplane ke itrip ukuthi sohamba nini yimi ubhuti wami ubaba umama abantu befamily asikabafaki kakhulu ke sharp sisethi date ke ukuthi ngelanga elisosizoya siyomlanda sibuye nemeeting ngempela masifika sichele ubaba umama lo sitshelile ukuthi masichela sobona ama signs so aqala ke umntana lo walo yamuzi angeke ngimusho ngegama aqala akhulume ke esikoleni kubanye ukuthi mina ugogo wami wanginikeza inyama wathi mangifika la esikoleni ngifike ngidle noThabo because uThabo waye clever classini nani useqala uyakhuluma ngiyeza no part 3 of how my brother used to come home after eseshonile shapho ke sisethi date ngempela ukuthi sizohamba mina ubhuti wami umdala then uma nobaba okay sibeke date lifika usuku then sihamba lapha ebusuku ukuthi phela sifike lapha ngabo 12:01 sizomthola lapha ku midnight sharp ke masifika ke mina ngisondele guys my brother was 14 and I was 17 at that time so you can imagine nami ngisasengane nami obviously ngiyamsaba lo muntu ngiyamsaba the fact that isingcwabile nami ngiyamsaba okay sharp lapha kulo muzi kukhona inkuni phandle isitaka esingaka ithi makaqhamuka ubhuti wami aqhamuka ethwele inyanda ekhanda yenkuni shuthi uyena ke uhamba ebusuku ayotheza njalo akafakanga icathulo impahla lezi ayigqokile zidabukile sengiyashake ke qhamuka kwakhe nje okay ithi mafika ngithi okay ithi makaqhamuka ithi makasondela ngithi uthe ngikusize ngila ukuzokusiza ke sondela kimi alahlele lenyanda phansi aze kimi but izandla zakhe uyivalile ayikuqinisile ngizame ke ukumbamba but ngiyashake nokumbamba kwami nje I think I was too weak ukuthi ngambamba ngi1 ithi mase ngimbambile I think laba abanye bezwe ukuthi ngimphethe because mawuya kulo yamuzi kukhona umfulanyana nje uyakhuphuka ku then sofikile kulo muzi mawuqeda ukuwela nje bakhuphuke ke beze ithe makathi nte ebona ukuthi naba abantu beza wabaleka ke wagijima angimazi ukuthi washona kuphi ukuthi wangena kulo yamuzi noma kwenzakalani angazi so we were given 3 days
ukuthi senze for 3 days sizame, because it's not gonna be easy ukuthi simthole kalula kanjalo. Shaphu ke sihamba endlini ke inhliziyo zethu sidumele, yazi uyalena le umama ngapha ke seyakhala njalo nje akasazizwa kahle. The fact yokuthi umbonile then ithi makasondela wabaleka yiyo emzisa ubuhlungu kakhulu. Shaphu ke siphinde sisethe lunye usuku futhi siye sifike sime. Masimile lapho nangu uyaqhamuka ke nenyanda futhi enkuni. Ngizame futhi ukumbamba, ngithi ngisambambile, ngizama ukungivula isandla ize ngimuyisele phansi, ngifuna ukumnyathela like ngifuna ukuthi azavula izandla because izandla lezi ziqinile indaba yokudlala. Kukhuphuka ubhuti kuphela iwani ke ngiyenzela ukuthi kungabi nerasi yabona. Ithe nje makaqala ebona ukuthi nangu umuntu esiza, hayi baleka umfana sayizama 3 days yonke sahluleka. Then after leyo 3 days umama loyana besitshelile ukuthi after 3 days ngeke sisambona ukuthi ngoze bese benqumile ulwimi ukuthi angasakhona ukukhuluma, angasakhona ukusondela kithi. Ngoba ukuphela ke kwendaba uhamba kanjalo ke ubhuti wami omncane.